Evo ovako, pre početka klipa želeo bih da se zahvalim kompaniji Iris Mega koja je omogućila ovu Red Dragon DICE tastaturu koju upravo mi vidimo. Sigurno se pitate, to je mehanička tastatura, ali ovo, ali ono. Da, jeste, mehanička je tastatura u pitanju, ali bez switcheva, nažalost. Tako da, to je mehanička tastatura bez switcheva. Namenjena je za gaming igranje. Imamo 7 različitih boja. Jedna od njih je ova crvena, ostale ćete vidjeti upravo. Plava, žuta, nadam se da se vidi, i default. Što se tiče ove mehaničke tastature, mogu da kažem svašta, znači svašta. Crna podloga, metal, znači to je metalni deo i ovako izgleda kada se priključi i ovako izgleda bukvalno. Mnogo laka za čišćenje. Ovdje je plastika, naravno led. Problem u tome što ja lično mislim, jer ja volim tačnije da mogu da podignem tastaturu, tačnije onaj držač ili podizač kako se zove. Ovdje nema. S ove strane ima gumica koja omogućava da se tastatura, jel te, ne pomera mnogo levo desno. Normalne je veličine tastatura. Šta mogu da kažem? Mogu da kažem da je perfektno. Što se tiče kutije koju ste vidjeli malo pre, dajem 10, ocenu 10. Tastatura kao sama gaming tastatura je namenjena, jel te, za gaming. Nakon toga imamo jedan mod koji menja svih 7 boja neizmenično, kao što možete da vidite. Tastatura je veoma laka za upotrebu i veoma je dobra. Što se tiče kucanja, sad ću nešto probam da čujete kako to zvuči. Tako da, čuje se i to je dobra stvar, ali nema switcheva. Šta se radi? Sigurno će me pitate, ali šta su to switchevi? Switchevi su ti switchevi koji ulaze unutra i omogućavaju onaj klik-klak. Ako znate, ima plavi i razni drugi. Ova mehanička tastatura nema te switcheve. Dobra je za upotrebu, laka je, za gaming dušu dala. Tako da, od mene ova tastatura ima 10. Evo, kao što sad vidite, ona upravo, jel te, isključio sam blic da možete da vidite kako menja boje. Sama, jel te, taj mode.
Sada ću da vam pokažem neizmenično da stoji jedna boja. Znači, pritisnemo FN i pritisnemo ovdje default, plava, zelena, crvena. Crvena je mnogo dobra, ja obožavam tu boju, tako da to bi bilo to što se tiče ovog, jel te, prvog mog do sada reviewa ili ti recenziji unboxinga tastature, gaming tastature Red Dragon Dice.